Kiembote koana ne Kongo munanzaya mvimba. Endioyo ipange no toyo ne Kongo. Nzevo tsisidi nzevo zepembe zevaika. Ewa nzevo zepembe zitwa baika. Mukuna songizi nangavo endio muntu mukuna bangi nangisalo. Nana vo nzevo zekombo zepembe kazineki mbutako ekukombo ekimbutaki yani kupaka tsudika nuka kansi koetu atu fete monavo mukuita zinanga ingango apangizama diambu ibobile unu diambu de pangi nketo nzolelevo kanda dia ukulu dine Kongo mwa ukulu luni nanga lotoma landa emono penge salukiyama apange nange kuna gwizi mukutwikileni nange zi video pasi voto zaya mambo matwa banga mukuwizi lusadisu luto bani kwa kopange to nketo lusadisu mukuna luaka zini nanga pange nketo ambaki de fuluke vuanda enzo epa akutwikile zi video mukuna sumbi nange fulu mukuna bangi nanga tapete yentoto yenzo pasi voka kala vara fuluke mbote idi navo ezi video vidi kutwikila ezi video zi kufi zini nanga monomboenevo kafunu kwaniko musia mutuika yo enza ya mvimba amona kazi ye monavo ye vaika ye kambe kanda makieleka elusadisu mkona luake zini nanga enzo ibaka menekala ambaki denzo asumire fulu mkona sumi nange yuma ediodio tuvutula matondo kwa pangi abambu kidi mbundu asongele luzolo fumu nzambi kalusadisa kakudika munazozo zivaikidi monodiaka ekwaku mbwenevo tangu ifuene mbote itelekanda pastoru Tsimba kakwiza zibandi kelusadisu pastoro Lindanda kakwiza uzibandi kelusadisu pangetu ulinanga kuna Texas ulinanga vo pangi nsunda tezo yandi tangu ngaka utuka ntu upitanga kasi yandi malu nga mabita idina nga mbani ke khumbu tezo ensunda disongelevo malu nga masuginina nga mabita entu nga usuginina pangieto yakala manu shora yandi diaga bene lusadisu yelusadisu lo pangi nsunda tezo kuna Estados Unidos yelusadisu lo mama Tafika zozo lusadisu mbakidi kuna moko mau idi navo embazi vo kitwikidi zo nzimbuko kiesabala sie twike zo nzimbu nzolele volo zaya muna nzimbu za ukulu zizili muna moko mama emono ngini nanga kaka ye 200 libras 200 livres atu kizolele ko vo ibwe muna ulu evo pangi pensador winangulu wanda kabwa muna ulu tobake diambo emo mambo kizole moko tozolebo mambo tutwa banga kuma munanzola tutwa mubangela tuafite mona idi navo munanzimbu za ukulo zina muna moko mama 200 livres 200 libras mbazi na tomasikama ngele twiki nzimbu vo mbazi kazeleko kiesaba la yitsuka sifite kwenda zilwaka kuno luwanda pasivo epangi kalwakisizo nzimbu kuna gwizi
ya ilumbu ze feti mbote vo ezo nzimbu zikilwakila tuninanga iphangi yonkaka wuli nangi kuna Irlanda yandi kiala kubika yandi diaka kabandi kalusadisu kuna Luanda katuika muna kwanza yebandi ke mbila iphangi eto kalanga kuna Luanda irmão pensador na lumbokila yani sika lo bandi ke khumbu ye konta bakare vorzo kuntuikile nzimbu koko sezilwaka yayi insamu nga khala ya umbote bo yelutela nzimbu zilweke muna moko mama luzaya kalukadi yengindu zembiko muna moko mama 200 livres seulement 200 libras só amanhã que sexta que tano vokazeleko ke sábado musuka zifite kuenda akembe vo ekuaku 100 libra kuna Luanda sezibanika $100 momo itsangu ngwidi mono pangi tuinanga yandi ekuaku Londres etuikange zonzimbo ankaka vo 93 ankaka vo 90 então ngele kuna yo pangi 90 pasivo ezo nzimbu zenda mbazi voki kotse mubangi ko zilwaka muna moko mazo zophangi ke saba la musuka seikota eyoyo itsangu ngakhala zawo zekambe kanda lutomasala kiembote kokanda diaukulu diene Kongo penge salukiama ezo video zenzo siye tuika ko watu ngaphani ke nzimbu pasivo amonavo enzimbu zenda kuna zophangi kuna yophangi nketo twalomba losadiso kizole lo sosha kuna YouTube ko kumaze 50 zina zekhufi kamfunu kwaniko lutomasala kiembote kenu te próxima.